Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manibod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At ito yung na sumagbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag. Iya may nga pagayam tayo problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito yung manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mangibasa ken mangted biag ti may nga pakasaritaan. A problem of the day ni Yana. Iti probinsya iti Cagayan. Ngayon na pinauluan iti feeling baro. Oy, feeling baro. Alright, hindi nga ro din di pa nakaibasa. Ken pa nakaidrama to iya. Napadayawan na surat nga maikan biag itang malem. Ti pakasaritan, ti parikot iti biag, ni pagayam tayong nga nagpailinged, itinagan Ayana. Ket kastiman ti linaon, ti surat ni Yana. Dear Kasinyong, tubuak iti Cagayan province. Ngayon din nagkolehyo ak, pinilig tinagbasa di Talawag City. Tad adudag iti pagadalan nga pagpilyan. Ngayon dito asidig diti lugar mi. Ket dito'y nga namamok ni Dan nga nagbalin nga kayan ayat ko. Nupay na adanak iti kayan ayat bayat iti panagbasak saan ko yung palubos nga iso ti makadadael ti panagbasak no digat pinagbalin ko nga inspirasyon ti relasyon mi ken ni Dan. At kaasi ni Apo Diyos, nagturpos kami nga dua kinidan, nga awan mo tinagbalin nga parikot mi. Ngayon di makadagas kasi nyong, saan kami pa'y nga nakasarak itiya, pagtrabahuan mi, di ta nagbunga ti ayan-ayat mi kanidan. Iso nga kapilitan nga nagasawa kami adagos. Pure no saan kabipe nga nakasagana. Nubay kasta inaklon dagiti naganak kanyak tinagbalin nga gasat ko. Tayin karik kadananang kentatang nga ore no nasapaak nga nagsikog ken nagasawa. Diyak to ipalubos nga dikto magunod dagiti arapaap ko kastamot ten dagiti arapaap da para kanya. Ngem diyak yung pagarup kasinyong nga maaddaan kami iti parikot ken ni Dan. Tay di agangay, kella at anagbaliw ti ugali na. Ket kastiuman nga rod arugyak ti amin kasinyong. Imbagman nga rod ta, sinarong karanak diti dagusmi kini manong mo nga Dan, kasinsinlala. Ay, ketwen amanang. Ket uray no di pay remor ati kaanakak. Ket excited akon nga makakita ken ko ana. Ken uray mat si kakailiw ko manang. Nasayaat no kasta. Ngamin maborboring ak no kwa dito dagos mi ken ni manong mo nga Dan ta. May saklaeng ditoy. Ape ngamin nga di ka pela mapanagnay diti balayda manang. Tiyak manam mo. Kasla kay kayat met ni manong mo nga agabang kami. Di na kayat nga agyan kami iyan ti family house da. Angim nam amum ka din dagiti naganakin ko na. Ketwen ala ore no civil laing ti panagkasarmi may damat.
Ija ang amok dagiti naganakin kwa na. Kumusta mo at nga rod manang? Jak amo. Angin kasla saan da nga naragsak. Nga nasapa nga nagasawa ti anak da. Jak mo't kidi mababalaw ida. Tauri mo danahan ng kintatang. Idi da mo maluksaw da kanya. Pagturpos pila iti kolehyo kinidan. Nagsikugak. Sa bagay, daan tikin ni uncle. Man nakaawat da. Kunada nga rod. Apepe lang nga di ka agawid. Nukas nang agmemesa ka dito'y manang yana. Ha? Naibagang amin na anti idi imawag kanya. Kasta aya. Nukano kayat mo? Agawid kalatan, iji kagayan, iji lugar tayo. Ada mga sikasuking ka. Apaman nga aganak ka. Jak pa na panunod day ta. Kanjak amo, no manugot ni manong mga dan. Kat kasano nga ron, bebean na ka nga mesa dito'y manang. Kasla ita. Awan manin. Di met awan pa iti trabaho na. Agsapsapul ka no Ang ti problema. Rabiin to no sumangpet. Nga nakainom. Kanayon ko nga makita ida manang. Ha? Ni manong mo dan? Pakakit kitam kenkwana. Ay na. Kanayon da nga mapanyan dati sigod nga tambayan da di asidig ti eskwela. Kasta ka di. Kakaduwa na dagiti sigod da babarkada na manang. Kumaakit. Isarding na kumamutin ay dyan na ti agbarkadan ta. Agasawa kay nga roden. Adan ton anak yo. Diyak man mo day ta. Ti amo kakit. Kalpasan na nga mapanagsapol ti trabaho. Mapan makiinom ka digiti barkada na. Ngabjak amo nga mapan pel agtamtambay di asidig ti eskwela nga sigod nga tambayan da. Ay saman manang. Kanayon ko nga makita ni manong dan sadyay. Ala, kasaritak to ni manong mo. Ibusentar dati merienda nga insangpet mo. Tani, mabisinak pa eh. Umawawag din nanang. Hello? Nanang? Imawag kayo man? Ay, anak ko. Ay, kumustahin ka kuma? Nabayag nga di ka imawagan. Ay, pasensya kayo nanang. Tawagan kayo. Panay, unattended mo ta cellphone nyo. Ay, natardi nga mentesigod na cellphone ko kut italaang mat nga nakagatang kami akin itatang mo iti baro nga cellphone me. Ay, kitasayaat do kasta nanang. Kumusta kayong ordita kagayan? Dagiti kakabsat ko, kumusta mo? Nasayaat mo't anak ko. Sika ati kumusta? Nang runa kasta ti kasasaad mo, anak ko. Okay lang mo't nanang. Di ka nagpaiswan na. May nakinuyog ni kasinsin lalay tay. May sinarungkaran sa inikanak iti merienda. Nagmerienda kami dito. Dito dagos mi kinidan. Kasano nga roda, no awan isuna. Kanayon kanumot nga awan ni Dan nga asawa, anak ko. May sam nga agyan dita dagusyaw. Kabailak mat pelang nanang. Talubulan pa isakbeng agpas ngayak. Uday tangarod ti pampanunutag. Ataman nga agpas ngay ka. Kasi nungar ti mga sikasuking ka, anak ko. Jak amo nanang. Siguro, may daktumot asikasun na tinaganakin ni Dan. Ay na, agduma lang anak ko, ti katugangan. Ngayon, ti mismo nga naganakin ka. Di mo ka di kayat nga agawid ka tayo dito. Nang? Urig, umay ka la agpas ngay dito anak ko. Agawid ka, aging nga makapas ngay ka. Subli kay tumatla dita.
Importante, at daak nga mga sikasuking ka, nang runa into nagpasngay ka anak ko. Naibagamot kanyak ni kasinsin lala day nga banag nanang. Panunutik nga rod. No kastoy lang ag may sak nga kanayon diti adagos mi kinidan. Nasaysaya at siguro na agawitak dita. Ay, wan anak ko, nasaysayaat. Isu nga kasaritam ti asawam. Tabaring no kayat na. Ngem ti kastoy nga kanayon ang amadanagan. Alawin nanang. Urayak nga rod ti asawak. Tapag saritaan minto. Day nga banag. Oh, dimteng kagaya men. Anya ti oras ang mom? Ha? Dan? Nasapa mo ba ya? Nasapa ka dito alas 11 nga panagawin mo. Kasi ka, abay nga di ka pinaturog. Kumakit maturog kayo dan. Diyak pa nga rod makaturog at urayin ka. Kat siyempre madanagan ako. Tawang ka pa dito eh. Abay nga nga madanagan ka kanyak. Kaya mukmat yararamidak. Umatidakas mapasama kanya. Uwin angim anyat orasan ni. Sakit nakainom ka manan. Gabgapom siguro ka di barkada manan Kaya pa'y gumanad. Anak ko mga titiyakos na kamang mati-mati nga raramidak. Ay, yung tangin, siriring ka ba lang. Idasaranak mga rod ti kanak. Kat mabisinak. Adan nakadasar yan tilamisaan. Ingka manganan. Taurayin ka. Agid dan tanong ka maturugan. Talabarang kanto pa yan. Sigurado di kanto man aglabaran. Ay. Duman nga sa nga minin. Ala, inakard manganan. Unay mo tayo yan. Kasalamat lang bibiyag nga baro. Idi agayan ayat kami. Idi awan pa iti sikog ko. Saan ba't nakastay suna? Ang imita nga masikugak. Nung kaano mo't kagdindin na kami. Nung kaano mo't nakasapulak isuna dito eh. Isumat eh. Masansan nga. Panagpukaw na itirami eh. Ang imanusak latan Siguro, inton maipas ngay kon ti anak mi. Agbaloy tumot lang ti asawak. Baring nagsublin tumot laing ti. Dati nga, ugali na. Nabarkada man iti. Ang saan nga kasto kakaro. Ikanak ti atensyon iti. O kaano mat nga masikugak it ka sa pula kisuna. Kaslamat lang. Awan ti oras na kanya akong awan mat ti trabaho na pa eh. Ay, ang anusak. Anusak na bari agbaliw ito. Dan? Mabaling ka nga makasarita. Di ka't makauray dahi ta. Ito bigatin. Maturog tan. Ang orasin, alas 12. Diyak arod makaturog. Ken may saan ko mabaling nga ipabigat na ito eh. Amang ano di kanto man makasarita no bigatin. Anya ka di dahi taya. Mawag kami ni nanang ko itay. Kat naisingasing na kanya. Nga anya nga tano. Bayat nga yung oray ko ti panagpasngay ko. Agawid ak pala di balay mi, di lugar mi. Ha? Ngamin, narigat no awan ti kaduhag. Narigat no awan ti mga sikaso kanyak. Nang runa ito nagpasngayat. Kahit no adakit di balay. Ada ni nanang, ada ni tatang ganda gati kakabsat ko nga. Mangkita kanya. Ha? Ay, uwa na. Ha? Nasaya at naisingasing daday ta. So okay laking ka? Uwa na. Okay lang Nung pagsaya at ang lakit di. May mayat pay.
Amin ka talaga, di ka maasikaso dito'y dagusta. Takanayon akmat nga awan. Iso nga ro, tinapanunot ko. Tadi mo mat maliklikan da kita barkada. Kanain ka mat na bagbagaan, di ka mat dumdumngig kanya. Ayun, niya ka mat din, apos na dahi talat liwliwak. Katinto na da trabaho. Isar din kung tumod dahi tan. Gamita nga daw awan pa iti trabaho. Ipapas ko pala. Kanya ti papas mo. Tandaanam saan ka nga baron, Dan. Malalala maturog ta nga ro din. Maturog? Oh. Kat imanugutak mo din nga agawid ka di balayo. Anya ka di pa iti naskin na pagsaritaan ta. Pitalaing mo't nga saan nga nakaro ti inom mo. Kat kagyaman ka at saan nga nakaro ti inom ko. Tinanang ko laang tinaginom ita. Iso nga rod nga kahit ko nga gundawayan ko gundawayan ta. Gundawayan nga niya. Nabayag nga dim na sibugan ni baby. Ha? Diyan ka mo no, duwalawas yun. No, nasurok. Baka talulawas pa ikit din nga awan sibug na. Ay, matmatik ka man ka di kita sibug-sibug. Sangag pay suday ta. Unang ka sa pulan latamot, mailiwak mo't kingkan. Mailiwak mo't tila ilom lakay. Unang gamot din. Ito no bigat lata ka din. Kat may rabiin. Itangarod nga makalagi pa. Baka ito no bigat. Doon to man pambarmon nga kesyo at napapanam. Hunay ka na ya. Di ka di mailiw kanya. Gapo ka di ta, dakkel ti tiyan kon kan ada nagbaliwan ti bagi. Iso nga, di kan magargari kanya. Jakmat maliklikan nga agbalin ka kasto ti bagi. Magdrama ka manin. Wala ta din nagpay kahit nga nailuwenin. Gapo ta dakkel ti tiyan kon. Malalata, sige. Angin pang-asim. Tas ikalatan, tiag trabaho. Agdata aklatan, katning, nabanugak. Tanumalpas, dumsa agkandulatan, tamaturugtan. Sige. Angin, bumawi kanto ito ng bigat, ha? Ko nakmat. Agyaman hakdan. Agyaman hakdan. Saan mo ngagkan dagiti bibig ko? Napno alalis tumalpas. Ha? Api nga di mo, kahit nga agkak dagiti bibig mo. Rumabaw kalatan, napno alis to malpas, napno makaturog taatagusin. Sige. Ngim, into na bigat, bumawi ka. Kunak mo. Dito lang tangarod baro kung munti agkak. Tapno na yung ingar ti armas mo. Dan. Dan. Alala, rumabaw ka na. Imbingar mo tang. Sige. Dan. Ala na. Alan, sige, taglipas kan. Taglipasak tumaten. Tamaturog tan. Kas na di ka mo excited nga kanaig tamanin. Sama nang rabi nga rudin ko nakmatking ka. Makaturog-turog ako. Ala, sige. Basta bumawi ka ito nabigat. Dagulit ka mat. Dan. Niya, nalpaskan. Si kamot din. Saan?
Urisanan. Di nasisita, naglipas ka. Wala mabalin mo ti dumsaag. Anya? Sigurado ka? Ang... Saan ka di nga madino saan kaglipas? Okay lang basta maturog tan. Alan, dumsaag kan. Okay yun, basta naglipas ka. Sige, sana bale. Paglipasin ka into nubigat. Ala, sige. Ala, maturog taro din. Kat makaturog akon. Anya ti ko naman ang yana? Kasla awan ti ganas ni Manong Dan nga makinaig kengkan ko nam. Kasta ngagpaiso ti atap ko kasinsin. Ha? Amangan mo to talaga nga makaturog laeng, Manang. Saan mat nga kasi idi ni Manong mo? Amangan mo no. Saanan nga magargari kanyak, gapoy tilangak. Kit napintas ka matlata Manang yana, uri no masikug ka. Isungorg nga babae ti anak yu. When ang sa balilaang mo't agdumalaang mo't tilangak idi sa anak nga masikug kan ita nga masikuga. Iso siguro nga awan ti ganas na nga makinaig kanya. Ala saan ka agpanpanunot ti kasta Manang yana. Amang ano may stress ka kit amom no may stress ka, marik na mo ta baby you data. Ang lahat nga nagbalo ti panakilangin kanyak ditan. Saan na bale Manang? Ore tayo manugot meten nga agawid kay di lugar tayo. Tabaring ijay mailiwliwag mo ti amin. Tana, nagmay-maysa ka ngamin dito'y. Tilaad na ti panpanunutan. Amangan met, no, gagangilain nga kasdyan, nga awan ganas ni Manong Dan. Da syempre, problemahan mo't siguro awan trabaho na. Kan may isa, piling baro ngamin isuna Manang. Idyan lang ko ba, di barkada na na. Di kita gasgastusin na kumanga, mapanmakin inom, urnungin nyo latan para isot busbusin nyo, ito nagpasngay ka. Diyak man na mo ta. Gaputada mabalin ti pamilya ni Dan. Kas lamang namamutlat tan kadagiti dadakkel na. Iso siguro nga kasla di na unay serious mo ti agsapol iti panggidan na. Alakat baring agbalo ito matla ni Manong Dan Manang yana. Into no, maipas ngayo ti anak yu. Ado ti kasta. Nga feeling baro da pay laing ita. Ngem no adanton ti anak na, adanto putot Dan. Agtinudan tumatlaang. Alakat sapay ko takas tanto ni Manong mga Dan. Di ka kadipay maturog balasang ka. Na arabiin. Di ka pa'y makaturog Nanang. Daapay mat. Madanagan laing Nanang ta. Makalawas ko dito'y kagayanan. Ang hindi man la umawag kanyak ni Dan. Aniya? Agad si kan ati umawag anak ko. Dahil nga rin ti problema Nanang. Diyak mo't makontakan ti cellphone number na. Sa uri no message sa message iti messenger. Saan naman ngayon open ti message ko? Saan naman nabasbasaan? Ay, kit baka adalaing pakakumikuman na Saan mo nga panunutin dahi tananak ko? Isungor nga nagawid ka dito, tapno adda kami nga mga sikasukin ka. Kabay-bay amlatan ni Danen Dadamot na gati dadakkel na. Adamot na gati pamilya na ijay. Mas dawak lang Nanang. Kasla din akman la isakit. Kasla din akman la kailiw. Uri kumustahin na kumalang mo't isikog ko, ti anak mi. Ang imawan na pulos. Dahil tatikon ko na akon. Pudnon sa ngamin, dagiti idandanon kanyak ni kasinsin mo nga lala. Nga agbibiyag nga kaslabaraw de asawam.
Ang saan na bali anak ko. Uray ta dandanikan nga agpas ngay. Kat into no, makita nanti anak yo. Baring no agbaliw tumatlaang ni Dan nga asawam. Sapay ko maananak. Sapay ko ma. Ay na! Makaayayo dati apo ko. Alwadan nyo nanang. Ay amok mo't pailaan ti agubat ti ubing anak ka. Tasak amin tinangub-uba kada kayo. Idi ibaladaga kayo pailang agkakabsat. Tati amayaw kabuteng na ti agkarga kada kayo ide. Ay nakarupropam anak ko na eh. Karuprupak pa eh. Nagtundiris ti agong na. Oh, ne, apo ko. Ay, napintas ka tumat, kas kinilula. Kas kadata ko na na, ay, wan, kas kada kami kinimamin. Ay, magkaayayo ga apo ko. Ay, ala, apay nga nagsinaay ka anak ko. Rumbang ko mga maragsakan ka, tanasalun at kayo nga agina. Panunutek laeng ni Dan nanang. Anya. Talo abulan ti. Anak mi. Talo bulan yan sibot nagpasngayag. Aging ka ita. Jack lata makontak kin makasarita isuna. Pinadas mo ka din, dagiti gagayem na. Pinadas ko nanang. Awan mo ti agpudno kanyak. Liklik-likandak mo dagiti barkada na no damagik ida. Kahit dagiti nagkanakkan ko na. Kuntakam mabainak nanang. Takas la pa nagriknak kat sa andak pa nga. Naawat dagiti naganak kanidan. Day takat ngamin anak ko. No kumadi kay na ilawan. Napaliw mo kumapelat ugali ti kaayan-ayat mo sakbay nga. Ang imadan na ng tila pagyamanak. Ada ni baby. Ada ni baby Sofia nga. Nga liwliwak. Ang impiman mo't. Piman mo't awan ni Amana. Awan ni daddy na dito'y. Sabi ko mata saan nga dumakkel nga. Naawan to na maminpinsan ni daddy na. Ay saan ka agpanunot ti kasta anak ko? Nang... Into no umaya bulan. Mabaling kong tumat siguro nga ibiyahe ni baby. Anya? Agbiyahe kayo papanan niyo anak ko. Nagsublikam tilawag na nang. Ay nakamuhin no anya ti mapaspasamag kinidaan. Sigurado ka kade. Uwan na. Awanin ti sa baling nga pamuspusan. Awanin ti sa baling nga... Mabaling nga aramidik tapno no maamuak ti kasasaad ti Dan. Kintap no maamuak ti amin. Saan ka lakit di nga maigawid anak ko? Alakit agan-anad kayo Ano anyaman ti maduktalam. Iti ipapan mo sadyay. Patid kerem ko ba ti pakinakam mo, anak ko. Uwan nanang. Awan ti pagdanagan niyo. Dan? Sino ka? Ha? Ustumit ti titagos ka na. Naturong ko. Sika. Sino ka, miss? Siyak ti kaayan-ayat ni Dan. Ha? Ketsi ka? Sino ka? Ano di masapol mo kini Dan?
sikat kaayan ayat ni Dan. Kasano ko makat siyak ti asawa ni Dan. Hanya? Sandali Yana. Dan. Asin mo isuna, honey? Api baga ng asawam? Kwa. Palawaga. Ay, Trixie. Sumre ka pa lang. Ayup ka. Dan. Yana. Bay anak nagpalawag. Imbaglakit din tayong maayak dito'y. Imbaglakit din tayo nagbiyahe kami nga gina. Talagang agparparik na kanya kaadadakis ka na namidam nito'y. Ako Pudno ka di, ha, Dan? At tagay masawa mo, ibagam no, single ka pa ilaing. Ay, kwa. Ayop ka. Arigo. Dahil siya ka diti nang isukatam kanya, ha? Kada kami nga gina. Saan kayo ngayon sukat? Isukat din ti anak ta. Saan mo nga alain ti anak ko? Dito ka na doktalak. Tun ka anuman. Saan tun nga mabukel ti pabilyat? Kat awan tun ti tumakder nga ama ti anak ko. Yana, bay anak kagpalawag. Awan tinaskin nga palawag mo. Tanalawag ti amin, Dan. Nakita ka mismo ti pananglipot mo kanyag. Mapapasensyakan. Saan ko nga sirsiriswan di dyan nga babae? Anya? Isinulisog nak lang ni Trixie. Pag-aasim ko ma. Pagsaritaan ta nga nasayad na ito'y. Diyak mat kami na mo nga agawid ka. Diyak mat kami na mo nga agpakastoy ka. Kahit api nga ipakaamuking ka. Ano na amuam ko ma? Madoktalak pengarod ti aramid mo? Ha? Madoktalak pengarod ti pananggulib mo kanyag? Ha? Sumarag ka dito. Agsarita ta. Diyak kayat sumarag itidate nga. Itidate nga balay. Kalpasan na nga nagaramidam iti dakas. Astragid nakit din. Ang pangasim di mo yadayo ti anak ta. Itatanakitak ti anak tan. Naamiris kon ti amin yana. At niya. Saka lang makaamiris. Itatanakita mon ti anak ko. Anak ta ko na. Anak ko laeng. Awan ti anak mo. Gaputa iti kaanuman. Awan pulos ti impakitam kining pariknam nga panangisakit mo kada kami nga agina. Awan na pulos ti ipariknam nga dungom iti anak ta. Di ka malay may si maruno di kagayan. Amumat ti balay mi. Pasensyakan. Pasensyakan. Diyak amin ang butirarami. Anya? Italain nga naamiris ko nga. Sa anak mo, sa anak karumbing agbibiyag ka kas baron. Gapot adda kayo nga pamilyag. Adda kayo nga agina. Saan na kami nga awagan nga ti agina? Gapot nabayag mo na nga di mo yung parik na asawa ka. Kinamana ka ti anak ko. So nga, nasiserte kagsubli kami dyan. Saan Yana? Yana, pagsaritaan na dito. Yana, mabitlang na nagsukat. Yana, urayan na. Yana! Intan anak ko, Intan. Intan, agawit ta na dyan kagayan. Pasensya ka na anak ko. Ay na, apo, sana bali apo ko. Naadamat ni Lolo, nga isun ate agbalin nga panakaamam. Adaak man nga lulam. Ako rin kabit anak ko Ala, agay ayam kalata dito'y krib mo. Tainak man kasarita ni mami. Yana anak ko. Nang, aging nga ka di itakat.
panpanunutom pa'y laing tinapasamak. Narikat kong mailiw-liwag ti amin nanang. Ngamin nakita ka mismo. Nakita ka mismo dagiti matak. Inaramid ni idan kanyak. Lakit maawatan ka anak ko. Ang kumakit. Ay, lipate mo. Saan nga makatulong king ka? Ket nay, di ka pa'y unay makapangpanganan. Nasken nga ado ti kanum Tapno no, adamot taraon ta anak bong tunggal ag dedeking ka. Pagpagapok laing iti anak mi nanang. Kahit ko kumamot nga ilaban. Ay na, Ang iman. Saanin? Kalpasan ti amin. Awanin ti panggap ko pa'y nga makisinubyanan kin ko ana. anya. Ay kat, saan mo kumanga ikadeng ti kasta anak ko? Nang, Tadi mo mo't amo no napudno mo't ti panagbabawi kan panagbalbaliw na. Alakat awag nga awag ken ka, inaldaw. Kauray siya, inawagan na, katagpakpakaasi kanyak. Nga tulungan kayo nga maurnos ti amin kada kayo. Ipagpagapuyo latan iti apukaw. winang nanang. Kaskarina ka di nga lipatin ti amin. Liniputan na. Bayad ti kaadak dito'y. Adda ijay nga agpakpangar. Agragragsak iti sidong ti sabali ang babae. Uy, ayla, adak di tan anak ko maawatan ka. Ang mabalin nga na ilawan laeng. Siyempre, ubing kayo nga nagasawa. Ket di na nga naliklikan ti sulisog. Ket na ilawan. Ket makitak mo, ti gaget na ken anus na nga mga ayukin ka. Diya ka muna nangim talaga nga natagsan tiriktak. Nasakit tinakim ko tinaramit na kanya. Ala ka no, isot pangading mo akat awan ti mabalin. Ang sabay ko saan mo unahin nga panunutin unay tapno saan ka nga naliday. Ngamin kat nay, makit kita kan marik namon ti anak mo day tanok kwa. Nasken nga naragsak ti ipagpakitam iti anak mo anak ko. Tapno dumakkel mo na naragsak ti apukaw. Imbaglagat din tada kayo nanang. Wen, ay na, ay di da kan tubaybayan anak ko, di da kay tubaybayan, agi na. Aging ka nga napigsa kami pelak ken itatangyaw. Da kami latang nga nakasuporta kada kayo. Iso nga, di ka kuman malidayan anak ko. Ag-move on ka. Anya ti araramidim dito idan. Mabalin ka dito sumurek. Sung batam ti saludsod ko. Anya ti araramidim dito eh. Kahit kalaing nga makasarita. Kaputa dinakmat kaya da kasarita iti telepono. Imaya kong dito yung lagaryo. Kahit anya ko matirumbing nga pagsaritaan ta. Ado yan ha. Kahit ka makasarita gaputa, kahit ko ti agkid daw ti pamakawan mo. Kahit ko nga paniknik ka nga nagbaliw ako, nga naamiris kong ti amin. Ha? Diyak to pulos mamati kang kandan. Ha? Yan ha. Ikanak ko may ti maudi akong daway ko. Ikariking ka. Sa anak ton, saan kong ton nga aramid yung tinaramid ko. Ano aramid? Sige. Amin pinsan ton nga isinanak. Saan mo ko mga ipaidam kanyak? Di anak ko. Anak mo? Mamati ka kuma. Kasano ak nga mamati king ka? Idiadak dito eh. Ngagururay ti panagpas ngay ko. Idi nagpas ngayak. Ngabirbiruking ka. Aw-awagak tinagan mo, ngimawan tidan nga dimteng.
Pakawanin ako, ma. Ha? Kasi la kadi kasimple, handan? Manuabulan enti anak ko, naawan ka. Naawan man latin na itulong mo. Isungarod nga dag dito yan. Sulnitak amin nga nagkurkuranga kada kayo. Naamiris ko nga napatig kayo kanya. Di makitag ti anak ta. Naminpinsan nga nalawlawagan ti panunod ko. Mamati ka kumayana. Di kanto pulos mapakawandan. Adda nga marigrigatan. Adda ka nga agpapapa si tiragsak iti sidong ti sa bali ka papay. Mamati ka. Awan tinayat ko kadakwada. Oh, kadakwada. Ha, ay kwa. Kahit nasawin saan lang may maysa. Amin, nasulisog aglaeng. Kaslang impapas ko laeng ti kinabarok. Ngay apaman nga into no ada ni Babing. Pinsan tumot nga idya kunti amin. Uri ti barkadak. Liklika kunti bisyo. Tsaka mo no. Masurunak keng kawin no makakatawa. Anya ti kunam. Impapas mo lang ti kinabarom. Idi sa anak pa nga nagpasngay. Yana, agparintuming ang iti sangwanam. Uray pa'y agparintuming ka. Uray pa'y idumig-dumig mo ti ulom. Saan nga agbaliw yung tiriknakin ka? Gapoy tinaramid mo kanyak dan. Namin pinsan nga napunas, napugas ti panagayat ko king ka. Please, Yana. Ikan na pa'y tigundaway ko. Panghaasim ko man ta isublim ti panagayat mo kanyak. Isublim ko ma. Buklen taman ti pamilyata. Kayat ko nga mabuo tayo. Kayat ko nga adda madakilan ti anak ta nga amana. Panghaasim ko ma. Yana. I'm sorry. Panagrik-nak. Narigat na mapasamak dayta. Dan. Yana. Mabalin mo ti pumanaw. Yana, pang-aasin ko. Mabalin mo ti pumanaw. Ti mula inig kan ti gundaway nan anak ko. Kasano nga ikak ti gundaway nanang? Saan lagay mga may nga babae tinagpapapasan na. Bayat kagrigrigatak dito eh. Anya? Saan lang nga may maysa nanang? Ay, sakit ko nanang nga impapas na lat kinabaruna. Kaputa jak mo't pa nagpasngay. Anya aklasit pa nagpanpanulod da ita. Uri man pekit di jak pa nagpasngay. Adan responsibilidad na iti anak mi. Uri di pa rimwar di ti lubong. Adan responsibilidad na kas ama. Apay, sala ka di agbalinto nga ama. Inton maipasngay ko ti anak mi. Kahit hindi nakita nan. Dagos-dagos latan nga agsupli ka na kami. Malalala maawatan ka anak ko. Ay na, nagloko mo't kami day giant ta saan lang nga may sagayam tinang isukatan na ka nang liputan na ka. Eh, alak paliiwin nyo pailaang mo't Ikanyo ti gundaway. Ikam ti gundaway tabagim nga aglunik day ta sugat nga impaay ni Dan King ka. Ang saan mo kuma nga ikadang nga saan tupulusan nga maurnos ti relasyon nyo. Tandaanan nyo anak ko, si kakasar kayo.
Kanayon nga palagip ni nanang kanya nga saan ko kuma nga tuldukan ti amin kada kami ken ni Dan. Ano pudnuman kano ti panagbalbaliw na no na impapuswan kano ti panagbalbaliw panagbabawi na. Numabalin kano ket ikak ti gundaway na. Ipagpagarup ko kano iti anak ni nga ni Sofia. Nga maging gaita kasinyong ket adda pay laeng ut-ut nga mariknak tunggal malagip ko ti inaramid ni Dan kanya. Nasakit pay laeng tinakem ko tunggal ma-imagine ko nga bayat nga agrigrig atat nga nagsikog nagpasngay ken nangaw-awir iti anak mi adda isuna nga nagpapapas iti naduma-duma nga babay. Kalaging gamot ita kasinyong saan pa nga nagsarday ni Dan nga nangalallo ko iti riknak o no saan ko nga panpansinin saan ko nga kaskaso. Namintalon ngay may diti balay nga nagpakpakaasi nga pakawanek ken awatek manen iti biyag mi nga agina. Ngem kaskas di nga paayek lata ni Dan kasin tatunggal makitak ti rupa na agburburek ti darak. Tatunggal tunggal agkari iti sangwanak. Awan na pulos ti awan, jak pulos, mamati, awan na pulos ti sauna nga patsek. Bala ka dandakman kasin, noos tumatlaeng dati raramidek. Di nga imin kaamak ko. No ikak ti gundaway ni Dan. Kat mga bukal ti pamilyami. Saan nanto ka di nga aramiden nen? Day di naramid na. Dinto nga ta agsapol iti sabali nga babae kasano no masikugak tumanan. Kat dinto man magargari iti bagikon. Agbirok to man ti sabalin. Baka ad-danton nga nasakit para kanya kasinyong no iti may kadwawin no may katlo agundaway ket liputan nak ni Dan. Usto ka di ti pangedeng ko kasin. Weno ikakpay ka di ti gundaway ni Dan. Nung amin ikak ti gundaway ni Dan, duwalaeng ti posible ang mapasamak. Ikak ti gundaway na nga mangipaneknek nga napudno ti panagbabawi ken panagbalbaliw na. Wenno ikak ti gundaway na nga manglipot tuman kanyakon. Mangpasakit tumanen itinakem ken riknak. Baka jak to kabailenan nga ibtuhra ti sakit na kasin. Iso nga balakadan dakman pangaasiyo tulungan dakman iwanwan dakman. Deti nga rod ti pakasaritaak nga imburay ko kada kayo ket sapay guma taad damat maited yung nga balakad kanya. Ken sapay ko madamot na ibati nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadigiti padak nga dimngeg ken nagbuya, and more power to your program, and God bless everyone. Tuy malmalday apagaya mo, iyana iti kagayan. Thank you so much, Yana. Ti panangiburay mo kada kami dito nga pakasaritam. Talaga nagkasang ti kasta nga pasamak no mismo nga sikan ti makaduktal ti pananglipot ken ka ti asawam. Ang deta sitwasyon ita nga kunam nga kanayon met nga when di met agsarday nga mga allukoy tiriknam, agpakpakawan, agkarkarigin ka, nga nulakit aklunem, awatem manen, iti biyagyo, ket ipamaysa na kayton nga agina ket saan nanton nga aramiden,
day di naramid na wino panang lipot na king ka. Alaket nupod numan dayta wano saan, dayta ti dimi masungbatan. Ala, ngem, sigurado nga may kanda ka iti balakad, dagiti viewers tayo nga nakanggig, dito nga surat mo.